Druže, šta ima? Ma, ubijam se od posla, znači, ne znam gdje mi je glava. Ma ne dižem glavu sa stola, nego, slušaj, prijatelju, treba mi tvoja stručna pomoć. Ma, htio bi da prijavimo mu jednu propalicu. Da. Mnogo je počela da zviždi. Ma ja plašim se da ne propjeva. Aha. Dobro. Ti znaš da meni treba uvijek pomoć, mene treba zaštiti da bi ja mogu pomoći drugi. To je tebi jasno, to tebi ne moram, razumiješ, posebno objašnjavati. Nego treba otvoriti sezonu lova na ove propalice. Pa ja, čoveče, pomažem omladini da se zaposli, da ostaju ovdje, znači mogu računati na tebe. Dobro? Evo, zapisat ću. Ja. Važi. Riješi mi to, Maja. Aj, hvala ti. Pozdrav ženi, djecu. Aj, pa se čujem.